Ongelukkig is daar nie meer Spurs oop in die UK nie, hulle het almal toegemaak, maar lucky as we do have a Wimpy hier in Skotland. Ons het maar sommer besluit om Wimpy toe te ry met die motorfiets van julle for the first time in 84 years, the sun is shining hier so in Skotland. Nee, wag toe maar, hier reën het alweer. The sun really said my work is done. Anyways, here we are at Wimpy guys, and for me it does really resemble the Wimpys back home. Hierdie is hulle menu en hulle pryse is regtig nie sleg nie. We came for the breakfast, maar niks beter Wimpy rubber eier nie, maar ongelukkig doen hierdie Wimpy nie ontbyt nie. So ons het maar besluit net om 'n burger en 'n chippy te vat, 'n paar mozzarella sticks en chicken strips en julle die kos was regtig lekker. Nou julle, ek het myself heel week uitgehonger vir 'n Wimpy milkshake. Niks beter Wimpy en milkshake nie. Ek het vir Gerald gevra so hy 'n milkshake. Hy het nee gesê because why? Milkshakes are for children. But when my milkshake arrived at the table, toe vra Fetsie vir my vir 'n slukkie. En toe flippin Saartjie hy daai milkshake julle. Ek was deep disgusted. If anyone knows of a good divorce attorney, please DM me in the comment, want hierdie is lelike skei sake. Anyways, let me get back to the Wimpy besigheid. Now for me the food was not bad. It does taste like Wimpy back home for me, so I'll give it a 9 out of 10. I really do recommend if you live in Scotland, go and check out the Wimpy. Just a tip, it's not a restaurant standing on its own, it's binne in an arcade, which is bietjie strange, but anyways. And then also there are no waiters, you go order at the counter, they'll bring you your food, daar is die mes en virke nie, dit is 'n takeaway besigheid. So all in all, a successful day, ek is nou te gevreed, ek gaan huis toe om te gaan keep. Okay, bye julle.